Dragi studenti, dobar dan, konnichiwa. Danas imam jednu srpsku književnost, u stvari istorijski gleda to više jugoslovenska književnica, Desanka Maksimović. Sigurna sam da ste nešto pročitali od nje, možda za školsku lektiru, ja sam je dosta čitala, pa sam izabrala jedan mali dio jedne pjesmice da podijelimo. Evo samo sekunda. I prevela sam ga onako malo više bukvalno na japanski i baš se dovezuje, prošli put sam snimila samo nešto o brojevima, suđi na japanskom, pa imamo baš malo brojeva i još par glagola što bi mogli da naučite. Naravno, poezija je dosta teška za prevod i treba dosta vremena da se to idiomatski, ili kako da kažem, izrazi baš taj osjećaj književnice. Znači, knjiga je Zlatni leptir i knjige Razbibrige je ta pjesmica i tu imamo jednog leptira i počinje: prodala je baka daleko u gradu 5 krušaka. Znači, riječ za baku je obačan, može biti obasan ili oba. Grad je mači, većinom, može biti neka druga riječ. Daleko je hanareru, u ovom slučaju znači hanareta mači. 5, broj 5, znači imali smo ichi, ni, san, shi, go. I onda smo imali krušaka. 5 broj kad nešto brojimo, goko, u ovom slučaju goko. I krušaka imamo ovo, jo, naši. Možda ste vidjeli u supermarketu, ne znam, ako kupujete nešto u Ideji ili Maxi ili ne znam, Amanu ili tako nešto, imaju naši, znači na srpskom većinom japanska jabuka je napisano, u stvari u Japanu se zove naši, a ovaj drugi karakter jo, gdje vidite, to znači nešto sa zapada, nešto što nije sa istoka, znači kruška ne znam, sa japanske neke perspektive dolazi iz zapada, tako da se zove jonaši. I prodati je glagol uru, znači prodala je sa desmas glagol imamo urimašta. Znači prevod will be obačava, znači baka, toku hanareta mači de je jedan od pridjeva kad koristimo za neke lokacije, specifične lokacije, znači u dalekom gradu, jonašio, znači kruške, goko 5, urimašta, prodala je. Znači glagol većinom dolazi na kraj rečenice, znači poenta je ovo, uru, prodati. Idemo na drugi dio. Ja sam samo jedan odlomak od ove poezije uzela da napravim da je kratko za vas. Pa se misli stara, šta bi djeci kupila za to malo para. Znači imamo tu rimu. Tu rimu naravno je jako teško ostvariti drugim jezicima. Mislim da nije čak ni ostvarljivo ni na engleskom. Jedan od drugih jezika koji često koristim, no prevela sam samo za naš exercise, za naše vježbe. Sokode, na primjer u tom trenutku, znači imali smo malo para, a onda od toga počinjemo, skunaj okane, ova riječ, imenica u stvari, okane. And then we have kodomotači, znači djeca. Kodomo je jedno dijete, kodomotači je kao plural, množina, znači djeci. Šta bi nanio, šta bi, i glagol kupiti, znači uru je bilo prodati, a glagol kad kupujemo nešto je kao, znači kao. I ona misli, ovo sam nekako mislila da ona misli, ali ne u nekom pozitivnom smislu, nego onako malo se, ne baš da se toliko brine, nego razmišlja šta bi mogla sa ovim novcem, nešto možda zanimljivo da im kupim, nešto da ih obraduje u tom smislu, pa sam odabrala sam ovaj glagol, najamu, kad nešto onako malo razmišljamo i pomalo nekad može se koristiti isto brinuti, ali kao glagol brinuti u tom smislu. Onda sam stavila i stara, nisam stavila neku drugu riječ, stavila sam isto, u stvari
Nisam stavila subjekat jer se podrazumijeva, pošto sam već ovdje imala obačan, baka, tako da nisam koristila neku riječ stara, na primjer oba ili nešto tako, nisam je koristila jer sam mislila da nije neophodno, već se razumije iz konteksta. I znači pa, sokode, konoskuna yokanede, znači sa ovoliko malo, samo ovoliko novaca, kodomo tači ni, znači za djecu, jel, množina, nanio šta? Kate ageru. Znači kao je kupiti, ali kad se govori nešto u smislu poklona ili neki darova, onda je većinom kate ageru. Imamo kombinaciju dva glagola sa te formom kate ageru. Nanio kate ageo to najande imasu. Ovo sam napisala većinom na desimas formu. Moćiro može da se koriste i druge forme glagola. I naravno djeca su u pitanju, većinom vole igračke. Znači, baka se pita da li igračaka u množini, jel? Igračke se lome, zažalila baka. Ovo, izvinjavam se, šišana latinica zbog mog kompjutera koji nema, nažalost. Ima u stvari srpsku tastaturu, ali je jako teško i jako puno grešaka izaziva, tako da mi je jednostavno lakše napisati ovako šišanom latinicom, no naravno verbalno ću vam objasniti. Igračke, znači omoća. Da li igračaka omoćani, šiokana. Šiokana, ovo je kao kad na janderu, kad nešto razmišljamo. Ali, ovdje sam stavila ali. Idemo omoćava, ali igračke se kovarete šimao. Kovareru znači lomiti. I zažaliti, ovdje sam stavila više kombinacija glagola, kombinacija imenice i imamo i glagol, zanen. Možemo koristiti zanen, garuvić to je, izvinjam se, više onako nešto neformalna riječ, ali zanen nešto zažaliti, zanen desva. Znači, omoćani šiokana, da li ću kupiti igračke, demo omoćava komarete šimao, ali igračke se pokvare. To zanen desva. Ako se to desi, onda bi bilo žalosno. Ja? Tako nešto uslovno u tom smislu sam prevela za vas. I onda smo imali još par nekih izbora što je baka mislila, no to sam malo preskočila, da vam danem njen zaključak. I mislim da je super zaključak jer i sama volim knjige, onda je odlučila da im kupi malo knjiga, kupit ću im knjiga, odlučila stara, zato malo para. Opet nisam mogla da ostvarim tu rimu, no nije važno, kimeru, znači kad nešto odlučimo je kimeru, odlučiti. I imali smo ovo malo para već na početku, znači skunaj okane. U stvari ovaj karakter kin može značiti zlato, možda u drevnim vremenima već su bile te novčanice, nisu bile od papira, bile su od metala i možda zbog toga potiče da je zlato nekako ekvivalent, da se može poisvijestiti sa novcem. Znači, konoskunaj okanede, hon je knjige. O kate ageo, znači želim da kupim, to smo upravo imali, to obača, znači baka. Va kime mašta. Još jednom da spomenem, nisam morala ovdje da stavim ovaj subjekat, razumjela bi se, no ovdje sam ponovila jer sam ga prije izostavila. Kimeru, znači i past tense, ako idemo u prošlo vrijeme, kime mašta. Znači, konoskunaj okanede, kate ageo to obačava, kime mašta. Znači, još jednom, glagole koje smo imali je uru, kad nešto želimo da prodamo, prodati, kao, znači nešto kupujemo, najamu kad nešto razmišljamo ili nešto se borimo sa svojim mislima i kimeru kad nešto odlučujemo. Tako to je jedan dio odlomak od Desanke Maksimović, pjesnice, književnice iz Srbije. Nadam se da ćemo malo koristiti ovih par riječi na japanskom jeziku. I ako imate neka pitanja, komente, slobodno pišite, ostavite, komente bilo šta kako god vam odgovara. Hvala lijepo. Arigatou gozaimasu.